Kalioni alang roy along banghini ari somar suatum langke jang penapran kedam. Borjan BJP asong atum armong cingrum si vote kerek amai longpho polling station along ipadok dam. Borjan ASDC Youth Front lapen KSA asong atum pen therang kiamai ke hapon. Bitung rengkama konstituensi along non malam kacar bo asai aputa KSA Samson Teron pen therang kiamai ke hapon. Amri Cinthong Aparman Pini Bir Singki Rongman Pi Aklama Long Vote Kerek Awai Pi Along Himondo Bisu Sharma Keban Patumi Adu Achiklo ni Phai Inkora Sirkep Ami Analo Por Phai Sia Por Manom Banghini Risomar So Atom Kalioni Alangor Along Lang Kacing Duta Mama Langjang Chok Kacini Dona Tengke Choki Hola Awar Dokhora Hidi Arong Amekar Gotom Be Lapen Rojuni Intipi Atum Asopo Harapson be lapen kalatang sarchim be lapen manai teron pi atum asopo charkle be atum jirpo po banghini lapen ari sangho atum pen kaleoni alanggoy alok lang kasing duda mama langtang chok nilutuma perang ke belta kirip dun akot nang pasinin dun ateng ke kitang abang akpom banghini apanta nona matchuki hola thana osiatum si chipari deng pon lapen postmortem aphan pon po pusi pasini pon seloni jan pen bijonong phate port karbide news Coba kalau poin lo mau nalo, ini tong pagi lo ngabang kayak pagi sih ini kita apa? Kaso sih lang kali ni orang lang sini dah masih ontong semua kan lang ni kita lo, so kita dah sampai lo masih sobat akan dam juga. Itu labang so koson pun sih labang so lang yang nam sok lo labang so nam cek alim. Kalau bang so lang yang nam sok bang kayak ajar pun open dam lo ya, pai bang cokon itu semua do, so dam masih lang di bang ini kalau hai semua lang begitu masih lang dah lah itu so bang ada lang jang lo masih lah bang cokon tu lah conon plum, malah lang begitu gitu macam. Atum lang ngacing du fansi kita mah mante oke curi dam bini ne fansi kita dam Lang cinu pasti dam. Aprang mana dam bomba mante rang tum pini se first time lah bang so lang ngacing du dam dam ke. Ini di dalam sini bang apa bang dam. Aprang bang dam bom. Itu lah non lah kecewai je lah bahini kamen son Lah bang harus sonde. harupson be Asal gua main kan gotom be. tom be arong kedak dokara be Arang ada koralan. itu lah kitip lo bang ke kon lo lu sali bom art angdeng bang Beda nggak sirkep loh. kona school lo dun lah Dah kan Grace English School. resmi school dak situn bom di te non lom ke exam da du bom di Exam tu apa penau ni? Exam tu lah. son tong Abang pun bang Pertama kau itu mana waktu BDP dompen bathana ala presiden benci kilo ada postmortem bagian itu pun pelo daksi kado itu tombong cepang samdera na postmortem pun anu itu cinti lah setelah lah subang viral dah masih SP office dah lerok lo SP office dah lerok lo ke dathana osi dah bukan election meeting domong masih hendak segala sesuatu office pen thana osi pantan lo nah nono macam dama thana andar lo masuk kesto asal nama hundri ada na masuk dead body bang masuk thana wanai kusi kamu fulo Patumi Aruni Phai Inkora Sirkep Ani Kedamtang Ason Thak Si Puthor DGP Asong Atum Borjan Awar Arlo Polling Station Pho Arat Atum Aphan Armong Chingro Mamai Padopon Labang so Pho Polling Station Amen Lake Langki Ik Chalakathar Bepari Rongpi Hidipi Lapen Moiso Kiling Henlo Labangso kasing room amai long BJP asong atum puthot Borjan Awar along MSC kilik kece 5.2G apotaksi singki cethandam Rongaran phan karjopon hode inut sarpi marpen nang kapachini duna tengki surjorong phar angtan pen lewang puoi kit tame kang honjong sitheo leputang te angtan pen lewang seta puthathak akar bilo napen methang amunit dak jongjung amunit le chetoidun puoi kit tame kang honjong si ave kadin jong si ave polotang te ale avelo Angtan penlewang pustame ningkang samdolo ningka cetedolo aporsi surjorong pharaphan wood pisi pai ponang po
Labang soal mung chingrum amai long Bepari LP School PCC amai pu Congress a party pen chi odum si puthot BJP along chi pokdun. Lapen opposition a party ASDC Youth Front lapen KSA pen kaningje pon alam the Surjorong phar ke border ke do anaga atum afan longle apata nangsalam people pu alam ke akrong ka prek kamatha pen rat afan katewar pontak ke rat afan ke pamang hualam chot. Labang so putak Surjorong pharapan therang ke tum karju pona hot ke paklar pon ke hadak anaga tum ningkan plike phokep ke do ki tanga tum sai delo lason thak thaksi akhai ka prek ke do atum tadolo ke do ke pathirlo apotsi halatum afan ki plumji ke emangda ke manun elo apotsi pata awete pata selam non laso along pen land revenue ta Karbino Autonomous Council pen longdon popu alam si hantakang chot posit pasini pon KDP pen Nelson Bay report Karbi Daily News. Apa sih ke high itu 100% high lo. Percentage ko anjima po kana bang kachisik tu bang sini tungke lapu presiden kado itu peda pa ni lo. Kasi kirim det na po lama bang ke lagi hangalam ta velo kan. Akapre ka atung nang ko karjap dun punta theklong de rason lang mag. Sola ESTC youth wing pe nali phan kopine koi ason lo nang karbak la border na thu la phubong long tum phan mate naga tum phan nangli halada kaningi de kang nangli tum vi form jong non la penili pata ke claim phan nang rabun po policy la ke borjan aphan nangli nagi pri sige bang lo pusia lang tum ni la sin nangli kopine la so puthak ningjei ma Position na tum puro dangte kakita keng sa alam theta ke paket phan kang hum sige borilo la sila mag position na tumakam lo la si nili hada ke ningi dam kupilya ke chokchi puri thelong le dak ke dubari managa tum bahari bahari hem building chikimer lo alang tum dak ke do ningkan pikep ningkan pokep tadulo alang tum potawe putelang tum han tiplung ye tuar ko pe dolang ma tuar wilo poselang tum ta illegal ba encroachment pu jong da fan ke nal tum bokta chi salam pu sili ki pingkat kha la son de karbi tum da puta ka bi du pilang da ba ka pre fan da do pu border jeng an ke naga pure de khotkhoti area punon lahorian area punon bangso hindi speaking pen chenglok bengali ka do ka mi kuria tum da bang ping ba hadak bhari bhari factory ta thore lo khala haya fan nali ko pini pen ke lahaya factory JCB meng do yadi puni ma une jong sa pota weli puta pota sema no hala so along le long pota len revenue long ko athina JCB meng do yadi puni ma une jong sa pota weli puta pota sema no hala so along le long pota len revenue long ko athina liki plung ni pu bangkala ke imang ke manu ne lo la bangke solam se nili kanenge asi naga tum da ke do barim tum jong si longle pota wi pute longle pota si salam ma la puson border along je dukok pen masi ni tumke nagalim pukachi pupan ke kroik ni le lang ko thek pusi le da pura na tum jong si karbiang long along doji pute karbiang long naga chi punoi karbiang long along li puli chi punoi na tum la dake ni tum naga tum majority dukok posi la ke nagalen apart pura ko chi pulong le pulam tesne li kanenge hala solong si a video jong si ka do ke cheng be jod lang le pute alam khre ko pima ni li kanenge bang ka da klang pon ni la sabe video po jong si idit pen paklang chut pute naga tum longli apota nang tipo ni nang chiradun po wan chot jong si beng pet pen paklang chot le pute la bang ka twisting the fact ahok pe dalam pen aku tewar pitsi mane rap han bang bang si klam lan chot la si alang tum jong si ahok pe dalam the chini pute hala ke nil helong lo alang tum yudwing hala muniram ron kongkat pune mene sang si kesu long ke po alang le border ke do ke mudi lo alang ka Karagong asol lang lagi, sini pami lang lagi. He, pamang hui fansi, alam the bangke kaheber se pakai na lancot ni kuda ni. Kedamtang aruni phai ingkoraner kep ani anekang sampor phai ke thomra minute phokep apor malom KDP ASDC asai ke manong borjan ASDC Youth Front na pen KSK tum therang ke mai ke phapon. Labang so therang ke amai along ASDC Youth Front Borjan Constituency in charge Lipson Crow, KSA Central Committee Public Safety Moniram Teron, KSA Central Committee Member Lapen ASDC Asong Along Kacerap Dun Atum, Pen therang kiaman ipapon.
labang so mai long alang tum ki jong pon na ke BJP a party la ke out adur ke lang no pik la pen ke pa cho bai pik a party lo athe ke dam tang ani Rajnath Singh Amit Shah MP Narendra Modi atom Karbi Anglong nang sun lut lo bon ta hand break nang ki PG alama bang teng det na pen ke jong pon tu la ke dam tang Borjan constituency ke cari pon long ki tim seta meaning kan kre pochari det ta thang development ave to war mesen ave kang thir jir ki jon alang ave hospital mesen ave si thek pon long na pen non puthot Borjan BJP a candidate Surjorong Pharla ke angtan a constituency pen ke bang abang pu Amethang a constituency chete kang kok chibi te kang kok ke chia phan chipi te kang det siladak Borjan ke bang abang ke chok chelo lapen non head Nagaland border along election campaign ke dam ahut naga atum aphan long le apata nang selam pipo buke Borjan la ahem nang ki PG aphan si kilang lopota lipson ko pen ning jepon lapen KSA Munram Teron pen kaning jepon ke APHLC a candidate lake barbidol political lang lake thang kachini kave abang pula pen ke haji a candidate kali puthot congress pen ke thodon Suren Singh nar lake invisible man alang phan munit atum kachini abang ta ave la penarat aphan ke claim pon ang hekta thek ponong le pin lang asi non alidar aphan wood jog jc ASJC a candidate aphan le wood jog da pai non posi pherang ke thengno in jepon KDP pen Carbedelinus Aferanke, Pelson Bay. To oppose the give and take policy. So we appeal to the general public of Karbi Anglong and also to the electorates of Borjan constituency not to repeat such mistakes like they have done in 2017's Karbi Anglong Autonomous Councils. If they want real developments, if the general public, if the rural peoples, if they want to see the light of development, then we appeal to the public of Borjan constituency and we appeal to the public of Karbi Anglong that to elect the regional party, the candidate of regional party from the ASDC, from the Autonomous State Demand Committee. We have the good examples. We have a precedence. The ASDC have set a good precedence in their previous tenure. They have provided job at free of cost. They have provided land parcels to the general public without paying any huge amounts of money. So we appeal, if the rural people, if the people want development. Netum kasitong lagi KSA Central Committee Public City Munram Tiron lapan kain nili ASC Youth Front Borjan Constituency in charge niliman Dixon Group jasmet pet alam the athepi alam the potha kela pohelo je non kachare bom BJP sarkar atum aot adur kelangnu aputhak bangsi nili jongnam po je lapu henlo ye BJP sarkar itum Karbi Anglong phan ikichu bailok asonsi nili ke thegamlong jongdame ilitum 2014 anikan February 4 arni Rajnath Singh banglo dokmuka long alangli BJP sarkar phanang pahainot hemprek nang pipo posi alangli itum Karbi Anglong arat phanang ka chicha nilitum Karbi Anglong arat atum nilitum difutan ditum Karbi Anglong difutan itum BJP sarkar ham pahailo lapen ke nilitum disputa alangli BJP tum hase pahailo lapen dilhita nitum BJP hase pahailo tangte kopi bolo pini BJP tum a promise ding ni dat ke labang sini tum question kari kan tum BJP sarkar phan la chota kalilang aku pachuning headlang 2021 anikan India Home Minister Amit Shah Karbi Anglong ki bang Dengo Nurak Aklamong se alang ki bang lo February 18 arni alang li bang lo itum Karbi Anglong arat phan ke pachu bai hemprek nang pipo pusi alang li kaningjelo alang li arlo ke do song drug phan alang li passenger proof aking kok proof lo lapen dete bang ke alang li Amit Shah promise alang bang tingni det hola Dengo long ki bang hot bang la chota kalilang ilitum chukidam tang April 28 arni India Prime Minister Loring Thepilong kiwange ilitum Karbi Anglong sor ikupai kimi voi phis rame hodak India Prime Minister kiwanga bangke ilitum Karbi Anglong phan hemprek nange pi alam bange tingna det alang li jongsi aning do na pi pulong te Loring Thepilong amasi alang li hemprek ta ilitum Karbi Anglong bhai na pidet un nai pidet un ya kong do voi phis rame alang li laha pusona lama alang ni yi holada lasi ilitum neli kipu dain pu bangla pu hello yo ini tum Karbi Anglong bisa hamonto bisa sorma ta difuge bang pik
Setame di fugi bang, tame itu karbiang lo matang ali tabi. Itu langsung nak tak pun kopi lo alang himoto bisu sormai bang. Nane song truk man puisa cek kiron taho, la self group han buka kasu kiron taho, puisa cek kiron taho, pukai bang nang ni. La coba kali lang dak di fufure tu pen, ha bastena fly war ki bang man ke. Kiki mikirai mai lahai bang we deta chok. Appointment kiron thola bang we deta chok himoto bisu sormai ta. Ade ili tum karbiang long, itum konsil atum ta mate department of itum cipiun lahai hormuki lasi alang letung bang we deta chok dan de people of himoto bisu sorma itum hat karbiang long ban piniani alang li hemprek alam ni dengan kedet ke pusi nilitum asong pen alang li tuman BJP sarkar ban bin remlo la chota galila nilitum kiyong dam kan tu ile tumapan BJP sarkar atum la an lojo non nilitum dak borjan konstitusi long a candidate sorjorong par alangli dak borjan along ahem arit ave pin abang pu alangli ahem ke diopani alangli ahem arit along ke adivasi khai phan parok khai phan chipi dikang deti itum dak borjan arit borjan along kiba la puson alangli la abang ke chok chipik alam lo pusi nili tum jongdam borjan atum Bitung reng thama constituency arlo along suluk sodak atomon kecap ber apakah KSA asong pen terang kiaman ke papon non malok bitung reng thama constituency arlo along lapuson BJP ratcari asong atom pen amai tin along kateng kengdun lapen suluk sodak atomon kecap aputak pini KSA amai pusem sonteron atom pen terang kiaman ke papon terang kiamai long teron sango pen kaning jepon kini litum lo chale asong atom pen sitame BJP ratcari asong along non madu asong along non abidun de bon setame non kerang ji emisi kilik nang kire ji apor hot lapuson bitung reng thama long tomon lang no ke japon ke kimesan te kalilo donrat kache dam kache bang long le rong ro besi kache bhong khotur kache man lai hui ke khaya phat kimesan te kali lasi non bitung reng thama constituency arlo along lai hui kache bhong tomon lang no bang kapang ton pon je phansi KSA amai pu semson teron pen pachini pon Athema non ki bitung reng thama constituency along si lai hui atomon lang no nang ki jap top lang bon setami muke aka prek ani ke prek jam a constituency arlo prek jam hawar along setami labang so atomon ceteran dam jet popusi ning jepon lache labang so adutang lang no ilitum karbi hijan angbong ke lahai hui political ajoy ne pen khai hijan angbong kacharbo inton nang popusi KSA amai pu semson teron pen therang ke theng no lapte jai pon kamu kampen humson be report Karbi Daily News media thengno ke bang nang ko kalam thike lai lo non karbiang long la pen west karbiang long autonomous council la so kilik atomon ke jaba bang do bom lo ba along stamela so kilik ya pan kache si kache dang bang candidate si kame along tina constituency long samila son preparation do bom lo la pen ki jog ye tum stame preparation do bom lo song bong pen nilitum media pen thekdun long bom je jasimet pet bitung area a constituency along non ke abarim CM tuliram rong hang ke hai ke do bom la so constituency along bang ke party workers yanang bong la so kache tengkheng bang ni tumani bang talap son thekdun long bom asin nile tum kar bilo charli song tum hin pen ki pukang tung ke la helo election bang ke mate kili ka bang ke ing samjin pen se pichun long nang ji la da ka bang ke komani a party a favor ki dun phale ni tun so media ka mai long ni tum thingnu long lam ki jai dun kan tung la pukali le tum hin pen ki pukang tung ke la helo karbiang long bang ke ing samjin pen la so kili ke pedu long ye phana bang ke anu tin abang pu sitame responsible thepik lo lasi hala candidate atum sitame la mena a workers tum grassroots workers tum so kapache tengkheng kapache chokji la so amiki kai bangalang tum ken same in ton paching ton nangji kali pulotang te la daga bangke la so hala 1985-86 alom ason atumon nang kijab ye phana son silitum thekdun longbo lasi ni tum pen kipu kang tunge la hilo state election commissioner apan same ni tumen pachini media pen pachini kang tunge la hilo alang litum sitame ala constituency tin sitame la so monsam mate la so ing samjin pen kili ka pedulong phalang tum same duty checklam ponang po la so long karbiang long law and order atum sitame nali tum sitame la so ar sikrung pen nali tum same la patrolling system abang dam pen kapachi chok kapachi bohong long le daji phan kelang tum ta langdun po pusi nili tum hin pen tuning ripadi krim long la si ke jutsi ki pukang tunge la helo jasemet pet bithung a constituency abang ke la ke pini ningkan narkep
so selo se tamela da ke CM ke chuvoy ke dovoy constituency lo chala so constituency long pen jongsi elitung kachi chok kachi bhong kachi tengkheng la voker sang bong ja da party le puno la so system song si ke claim bulute kapre ka constituency tumhai tum la ke isi example ki pieson ko sinili tum mathalo la sila bangke prap jin pen la so putha apot akihai tuliram ronghang la pen dake candidate bahini bet bikrom hanse alang litum stame la pupu alang litum voker tong bong kapachi chok kapachi huri kapachi tengkheng la so system ma pawide dio phansi ne tumahin pen pachini lo Nijang Karbenglong Amri MAC constituency ke parlo Bir Singh ki Rongman pi along pini Amri constituency la Pentin Thong constituency aparman pini Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma nang kisun pen vote kere kamai ke pamanpon non ke bangji Karbenglong Termas Council bang Phukilik nang te bokbom ajok BJP asong ahin penta methang asong kache phai pon vekji afan pini Assam along ri Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma pen rat amai ti padopon Lason si pini Amri Chinthong constituency kini afarmar Bir Singh ki Rongman pi aklama long vote kerek rat amai pi kido along adu ahoy along kido huri khoman kabede jia phan pen lahin a Chief Minister atom chiki ponlo posi rat amai pi along inje Lason thak si sabuda pen nili an atowar krongni semarpon poposi lam chakti pon lapen Chinthong ahawar tame non BJP afan thai lotang te amtereng rongjang phong an lapen rongjang phong pen ha chicken an atowar semar pipo posi pangdak pon lason si hanso katiki lapen arthe katiki atum afan anta akemisen abar sai pipon posi mailong injepon pini labangso amai pi along alhisar po aman apeng pen ketong dun laki Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma abarim Karbenglong CM Dr. Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be Rup Singh Teron MLA non Chinthong constituency pen BJP a candidate Avijit Kro Amri a candidate Uping Maslai lapen BJP claim bang phubang phi chetong don renti kado kabe pen mayalok bang suri phi so se arat tong don Karbenglong satan kenong kamu kampen Homson Be মানে আজি আমি ইয়াত প্ৰচাৰ অভিযান কৰিলোঁ চলালোঁ আৰু দুখন মোৰ আজি মিটিং আছে আৰু 1 2 3 4 4 দিনে মই ইয়াতে আছোঁ সকলোতে বিজেপিৰ আমি ভাল কৰি জিকিম মানে বেলেগ ইয়াত বিশেষ দল নাই গতিকে বিজেপি ভাল কৰি জিকিব ছাৰ কালি এটা সিদ্ধান্ত হৈছে যিটো সংখ্যালঘুৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ কথা কোৱা হৈছে সংখ্যালঘুসকল কেনেদৰে উপকৃত হ'ব আগতে সংখ্যালঘু বুলি ক'লে অকল ইছলাম ধৰ্মী লোকক জানিছিল এতিয়া ভাৰত চৰকাৰে এটা নিৰ্দেশনা দিছে যে সংখ্যালঘু বুলি ক'লে খ্ৰীষ্টিয়ান বৌদ্ধ জৈন পাৰ্চী ইছলাম ধৰ্মী এওঁলোকক আমি সংখ্যালঘু বুলি কওঁ এওঁলোকক যদি প্ৰমাণপত্ৰ দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে ভাৰত চৰকাৰে এখেতসকলৰ কাৰণে কিছুমান স্পেচিয়েল স্কলাৰশ্বিপ তেতিয়া সেই স্কলাৰশ্বিপবিলাক তেখেতসকলে লাভ কৰিব পাৰে বা ভাৰত চৰকাৰে যদি কিবা সংখ্যালঘুৰ কাৰণে সুবিধা দিয়ে তেতিয়া এই 6টা কমিউনিটিয়ে লাভ কৰিব পাৰে আপোনালোকে জানে যে আমি 96খন স্কুল আৰম্ভ কৰিলোঁ বাগিচাত বহুত ড্ৰপ আউট ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া আকৌ স্কুলত এডমিশ্যন লৈছে তেনেকৈ মোৰ মন আছে যে টি ট্ৰাইবত আমি যেনেকৈ কাম কৰি আছোঁ তেনেকৈ আমাৰ ট্ৰাইবেল মানুহ হিলছ ট্ৰাইব প্লেইনছ ট্ৰাইব এৰিয়াটো আমি তেনেকৈ কাম কৰাৰ কাৰণে আমাৰ মন আছে বিশেষকৈ এডুকেশ্যনটো যদি আমি ঠিক কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে অসমৰ বহুত ডেভেলপমেণ্ট হ'ব এডুকেশ্যন আৰু স্কিল এই দুইটা কাম কৰিব লাগিব 3 নম্বৰতে আপোনালোকে দেখিছে এই চিংথং আৰু আমৰিত বহুত আদা হয় কিন্তু প্ৰচেছিং ইউনিট আমাৰ এইবিলাক নোহোৱাৰ কাৰণে ৰাইজে উপযুক্ত দামবিলাক নাপায় সেইটো কথাও মই আজি উল্লেখ কৰিছোঁ দ্বিতীয়তে যোৱাকালি আমাৰ কেবিনেটত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ছাপ'জ এতিয়া নেশ্যনেল হাইৱে এটা হ'ব বাগিচাৰ মাজেদি যাব আগতে কি আছিল 50 কোটি টকা কম্পেনচেশ্যন পালে বাগিচাৰ মালিকজনে ৰাখি দিছে এতিয়াৰ পৰা 10% টকা বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলকো দিব লাগিব তাৰমানে যিটো লেণ্ড একুইজিশ্যনৰ পইচা পাব তাৰ এটা অংশীদাৰিত্ব শ্ৰমিকেও পাব তাৰমানে শ্ৰমিকক আমি মালিকৰ শাৰীলৈকে লৈ গৈছোঁ আৰু দলুটো ৰাইজে আমাক যি সহযোগিতা কৰিলে চাহ বাগিচাৰ ৰাইজে শ্ৰমিকে তাৰ কাৰণে আমি দলু বাগিচাটো 1 লাখ টকা কৰি 1200 ফেমিলিক আমি আগবঢ়াইছোঁ
India Prime Minister Narendra Modi kiwang ahut BJP atum hempre kalam kaning je kang kedet ajok pensi Phuluni constituency arlo BJP abui kang rai pen APHLC along keklodam. Lason si kedam tang aruni phai kora sir kebarni longni polling station ademalong APHLC pen mai ingpon. Langherang polling station na pensikari ingti sarong pi arong 3-star polling station along APHLC amalong suri sose ambalok kacatong don. Lason si sikari ingti a polling station along BJP Congress aboy ingrai ponpen rongasar pen dang lok rat aso atum APHLC asong rong cetong dun cik cipok dun tanglo APHLC along people cik cipok dun nang kok ma athe BJP sorkar dobom ahud rat apan katong thui katorai pen lok sit towar nang people pulo ponta BJP sorkar cari dead pen 3-star atowar nang langtha tapen India Prime Minister Narendra Modi hemprek alam ningje jibon pu ehem thekup wang klud ahuta hemprek alam ningje kang kedet ajok si BJP lapen cekak dunang koklo lasi nile tum BJP along ke dudun delo BJP ke chong thui chobai asong atom lo lasi non ke nitum ning insam selo lapen Congress pen pipot si APHLC along wang nang koklo Congress atom bang pukang bai chok chi apot si nitum chi odun nang koklo puta kherang ke tum kajuk panahut nang pacheni dut Puluni pen Mirzeng Hansel pen langhin pen Rahul Charon report Karbede Day News Madangte Muhiram rong pi rong labangso LP school apila thengnu long sitame rat kachitu pini bangke heglong lo piposibi labangso rat kachitu make APSL sia ke mang ke khe phanse ke mang labangso khe future phan kala bangso mesen nangji pusi pini ke sarpu aklimang phari so ijanga bangke pini labangso me ke Paroke Tom sose labangso melong ardinang pidun lo laheno nitum ka chisik pona bangke APSLC ke mangke inglong so phana ke mang $60 rona teng pen itum labangso implement long lo polangte labangso karbiang long badangte ilitum labangso autonomous council bangke ilitum ke tribal area pusikulo karbiang long ke tribal area polangte ilitum $60 rona teng pen itum charipon long polangte owe kimi aworeng abar sai ke labangso youth unemployment problem abangke nitungi pacunun po lapen sakuri bakuri samai kato owe kimi ke thekere bia pas me pas me thang aja labangso PSLC pen cari long lo pudang te labangso oreng abar sai ke chipi un po sini ning kepo ma a party long ning ke dog de mate kupia join sinangli tum lapu APHLC long nali tu chipok dunang kok lapen ko so party ben sinangli wang lo nili ke wang Congress pen Sonjit Teron man tiket pipeder lo ke cengsi elam theke lapen la non jay kathar tum suli bom matha bom ke karbi rata so tum bhan karbi kerengi inglong so kerengi phan la so ke claim mission si BJP long sitamen nili dundedet ke lalo prime minister wang hota hempre kalam ningi kanke la so yoini si nili ke chokche la tum ke claim BJP तुमके कार्बियार असोफान के पारेंगी तुम कली के पावीर जी तुम बांग लासो पोसी नीली BJP लोंग सितमे पचेपाव नंदे ला लसी जाय कथा लोंग से नीली चिपाव नंरong कांग्रेस पेन वांगे सितमे